Buku Zinuna nomor 8, manuna ita ke Yehova. Buku Zinuna numero 28 afleziwa na nohu mede kheu soaya. Do 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 mi re do re mi re do do re 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 fa mi re do re do 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 mi re do re mi re do do re Buku Zinuna numero 28 nanga flasiwa keriso Yesu fondegezi sehi. Do 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 re si do mi 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 fa re mi sol do la sol mi fa mi re sol la sol sol mi fa fa sol fa fa re mi 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 sol fa mi re do. Keriso Yesu fondegezi seki mafonegi zalawa ya kebedu bafa auridu irugi bagamozua. Buku Zinuna numero 8 fablasiwa hedi hema esoaya. Sol fa mi re do la sol fa mi re 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 sol fa mi re do sol fa mi re do la sol fa mi re re re
Buku Zinuna numero 255 Amada lo Balangida. Sol, do, re, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, mi, do, la, do, la, sol, mi, sol, fa, re, sol, fa, mi. Amada lo Balangida, sila te budaya wada, ya